Bikomeje gukomera ibintu bikomeje kurushaho guhindura isura ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Impinduka ku mirwano zikomeje kuvuza ubuhuha nyuma y'uko tuzindutse tubabwira ibitero bikomeye cyane by'ingabo za Kongo FARDC byibasiye teritwari ya Rucuru ndetse na teritwari ya Masisi. Kuri ubu ngubu ikiswe amabombe aremereye, ikiswe imbunda zirimo kumvikana hano muri teritwari ya Masisi muri axe ya Sake. Ni imirwano bivuga ko ingabo z'u Burundi zirimo kunyanyagiza ibisasu biremereye mu bice bitandukanye bigenzurwa n'umutwe wa M23. Amakuru atugezeho, amakuru aturuka ku kibuga cy'imirwano aravuga ko ingabo za Kongo FARDC zirimo kunyanyagiza ibikompora biremereye ku musozi wa Ndumba, ndetse kuri ubu ngubu M23 yahahamuritse. M23 yabuze amerekezo kuko ingabo za Kongo Kinshasa n'ingabo z'u Burundi barimo kunyanyagiza ikiswe amakompora, barimo kunyanyagiza ikiswe ibisasu biremereye, ndetse na za ndege z'intambara za FARDC zirimo Sukoyi, zirimo Kajugujugu, zirimo kwifashishwa aho mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 30 z'ukwezi kwa gatanu 2024 isasu ririmo riraca ibintu. Urujya n'uruza rw'abaturage barimo kugaragara bahunga, abenshi bikoreye matora, abandi bikoreye imisambi. Ni imirwano irimo irabera mu musozi wa Muremure, ni imirwano irimo irabera mu gace ka Oso, ni imirwano irimo irabera mu gace ka Gatsiru, ari nako Ndumba n'umusozi wa Midimba ari imisozi kuri ubu ngubu irimo irariduka kuko harimo gukoreshwa imbunda ziremereye ndetse n'imbunda ntoya. Nk'uko iyi nkuru ibisobanura, imirwano irimo kumvikanamo imbunda zoroheje ndetse n'imbunda ziremereye. Ingabo z'u Burundi SADC barahiye, ingabo za Tanzania zirimo gukora operasiyo ikomeye cyane, operasiyo yo kuburizamo ingabo z'u Bugande ngo zirimo kwinjira gufasha umutwe wa M23. Hashize iminsi tubabwiye ukuntu ku mupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Bugande hariya ku mupaka wa Kitagoma hakomeje kugaragara ngo ingabo nyinshi zitazwi aho zirimo guturuka, bikavuga ko ari ingabo z'u Bugande zinjira zifasha umutwe wa M23. Kuri ubu ngubu ingabo za Tanzania n'ingabo z'u Burundi barimo gukora ikiswe ubutasi, barimo gukora ubutasi bakageza amakuru ku ngabo za Kongo FARDC, maze General Peter Chirumwami akahita apanga urugamba ku buryo bwihuse, kuko kuri ubu ngubu abawazarendo nabo bambaye impuzankano ya FARDC. Biragoye kuba wafata umusirikare w'umuwazarendo, kuba wafata umusirikare wa Tanzania ndetse n'u Burundi ngo batandukanye, kuko bose ubu ngubu baje mu isura nshyashya, baje biyemeje kwirukana izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Ni imirwano ibaye mu gihe ku munsi w'ejo hashize leta ya Kinshasa yatangaje guverinoma nshyashya igizwe n'abaminisitiri 52. nk'uko byatangajwe, iyi minisiteri y'ingabo ngije izanye impinduka nshyashya zo kurandura burundu inyeshyamba z'umutwe wa M23. By'umwihariko amakuru twamaze kumenya nuko Jean Pierre Bemba wari minisitiri w'ingabo yamaze kunanirwa, ukuba ngubu akaba yasimbujwe, yamaze kugirwa minisitiri wa transport, mu gihe minisitiri mushya wamusimbuye yashyize ukuri kose ahagaragara, akavuga ko M23 bagiye kuyirandura burundu. M23 igiye kwirukanwa mu bice byose igasubira mu bihugu yaturutsemo byo muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Mbere yuko iyi mirwano yo kuri uyu wa kane iba, reka tubanze tukubwire imirwano y'ejo ku wa gatatu yongeye nayo guca ibintu hariya muri axe ya Rwindi ndetse no muri axe ya Sake. Kuri uriya wa gatatu tariki 29 z'ukwezi kwa gatanu 2024 habaye urugamba hagati y'ingabo za Kongo Kinshasa n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ni urugamba rwabereye mu bice byo muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, nk'uko abaturage bo muri ibi bice bagiye babitangaza. Iyi nkuru ivuga ko imirwano yabereye mu gace ka Burundure, agace ka Mirangi ndetse n'uduce twa Gikuku.
Amakuru avuga ko ingabo za Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo zagerageje kunyanyagiza ibisasu biremereye mu gace ka Gikuku kegereye santere ya Kanyabayonga, babinyanyagiza kuri M23, ndetse amakuru twabashije kumenya nuko General Kabundi, umwe mu basirikare bakomeye cyane b'intararibonye ku rugamba, ariwe wari uyoboye ingabo za Congo FARDC, zishe abarwanyi benshi b'umutwe wa M23 mu misozi miremire ya Gikuku. Aya makuru kandi avuga ko ibyo bitero byagabwe ku birindiro bya M23 byose byagize ingaruka nyinshi ku baturage, kuko inzu 8 z'abaturage zarasenywe mu gihe abandi baburiwe irengero, kuko ingabo za Congo FARDC zirimo zirakoresha misile AK-35. Ibyo ni byamaze gushyirwa ahagaragara n'umuyobozi wa societe civile ya hano, uyu ni bwana Omar Katovius, wavuze ko imbunda yabonye ku rugamba cyangwa se urusaku rw'imbunda zumvikanye ku munsi w'ejo rutandukanye n'izindi zose zumvikanye, dore ko izi mbunda ziri Kanyabayonga zari zimaze iminsi zirimo zirasuzumirwa hariya muri teritwari ya Rucuru, izindi ziri muri teritwari ya Nyiragongo hariya ku kibuga cya Goma, kuko amakuru yakomeza kugenda avuga ko hariya ku kibuga cy'indege mpuzamahanga mu mujyi wa Goma hateretse intwaro nyinshi, hari abasirikare benshi bazanwe mu rwego rwo guhoshya burundu, mu rwego rwo kugaba ibitero simusiga kuri izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Leta ya Kinshasa iravuga ko nta biganiro izagirana na M23 mu gihe inyeshyamba za M23 nazo zikomeza gushyira ukuri kose ahagaragara, zikavuga ko nazo zitateze gusaba imbabazi ngo zigirane ibiganiro na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Kuri ubu ngubu M23 irimo irategurwaho ibitero bikomeye cyane. Kuri ubu ngubu M23 irimo irategurwaho ibitero byo kwirimbura burundu, kuko FARDC yatangiye gushyira mu bice bitandukanye intwaro ziremereye, mu gihe M23 yo irimo guhungisha abaturage kugira ngo batazongera kuraswaho nk'uko byakomeje kugenda biba mu minsi yashize. Kuko kuri ubu ngubu FARDC aho yamanuriye BM21 irasa ititaye ibice irimo irarasamo, kuko M23 iyo bayisutseho amasasu menshi iri M23 iyo bayinyanyagijeho ibikompora, murabizi neza ko ihungira mu bice bituwemo n'abaturage benshi. Kuri ubu ngubu umusozi wa Ndumba ni umusozi ukomeje gutuma abasirikare ba FARDC baryama nibasinzire, kuko ingabo za Congo FARDC zirashaka kwigarura uyu musozi kuko abi nakeza, kuko ubu ngubu leta ya Kinshasa iratangaza ko nimara gufata umusozi wa Ndumba bizayiha ubusesenguzi, bizayiha ubugenzuzi bwimbitse ku misozi miremire irimo umusozi wa Ngungu, irimo umusozi wa Muremure, kandi iyo uhagaze neza ku musozi wa Ndumba ubureba mu mujyi wa Goma, ubureba Isake, ubureba Nyiragongo, ubureba Rucuru, ubureba muri teritwari ya Masisi mu mujyi wa Kicanga, ubureba Ibonagana, bikagaragazwa ko umuntu uzagenzura neza uyu musozi wa Ndumba ariwe uzaba afite strategie zo gutsinda urugamba, kuko ni nayo mpamvu abaspecialiste b'ingabo za Congo FARDC babanje gusaba abasirikare b'iki gihugu ko babanza bagafata umusozi wa Ndumba, ngo kuko niba ufata uyu musozi bizaba bibahaye ubwegerezi cyangwa se bizaba bibahaye access mu gushwanyaguza ibirindo byose by'inyeshyamba z'umutwe wa M23 biri mu bice bigiye bitandukanye. Kuri ubu ngubu rero FARDC n'abafatanyabikorwa babo barimo kugaba ibitero bashaka kwiyahura, barimo kugaba ibitero nta kurobanura, kuko ingabo za Congo FARDC ukuntu zirimo kunyanyagiza ibisasu zirabinyanyagiza zidatoranya uwo ari we wese wasigara muri ibi bice, kuko murabizi neza ko ingabo za Congo FARDC zifite ibikoresho biremereye, ingabo za Congo FARDC zifite misile z'intambara, ingabo za Congo FARDC zifite indege z'intambara. Kuri ubu ngubu Perezida Tshisekedi yasaze yasizoye, ntashaka kugirana ibiganiro na M23 ahubwo arashaka kuyirasa
paka itaye ibice byose. Kandi ni nako Perezida Tshisekedi yarahiriye ko nta biganiro agomba kugirana na leta y'u Rwanda kuko arabizi neza ko ariyo yamushoyeho intambara. Inkuru nziza, inkuru ikomeje kugarukwaho n'ibinyamakuru bitandukanye, ni ingabo za Burkina Faso zinjiye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ijoro ryo ku cyumweru rushyira ku wa mbere, nibwo abakomando 400 abakomando baje gushyira ku iherezo M23 bageze hano ku kibuga cy'indege cya Aeroport mu mujyi wa Goma. Bivuga ko baje biyemeje bidapfa bidapfusha gushyira ku iherezo inyeshyamba z'umutwe wa M23. Murabizi ko igihugu cya Burkina Faso nacyo kimaze iminsi gihangana n'imitwe ikomeye cyane, n'imitwe izwi ku isi, n'imitwe irimo Islamic State, imitwe irimo Boko Haram, imitwe irimo Al-Qaeda, ndetse Kapiteni Ibrahim Traoré akagaragaza ko yabashije gusinda cyangwa se yabashije kunesha iyi mitwe, bityo yiteguye gushyira ku iherezo inyeshyamba z'umutwe wa M23. Gusa amakuru twabashije kumenya nuko M23 yo irimo irategurwaho ibitero bikomeye cyane, aho kuri ubu ngubu guverinoma y'i Kinshasa nta gahunda n'imwe ifite yo kuba yaha ubuhumekero aba barwanyi b'umutwe wa M23, ahubwo biteguye kubacanaho ikiswe amakompara, biteguye kubacanaho ikiswe amasasu aremereye, ndetse ibi bikazafasha Perezida Tshisekedi mu kurindura burundu aba barwanyi b'umutwe wa M23. Nyamara leta ya Kinshasa itangaza ko igiye gukorana n'ingabo ziturutse imihanda n'imihanda, ariko ibi ntibibuza abarwanyi b'umutwe wa M23 gukomeza gufata abasirikare benshi b'Abarundi, abasirikare benshi ba FARDC, aho kuri ubu ngubu ingabo z'u Burundi zafashwe matekwa n'inyeshyamba z'umutwe wa M23, zasabye imiryango mpuzamahanga kubafasha bagataha mu gihugu cyabo, ngo kuko Abarundi ntibakwiye kurwanira ku butaka bw'i Kinshasa. Ejo bundi kuwa kabiri tariki 28 z'uku kwezi kwa gatanu 2024 nibwo abasirikare b'Abarundi bagaragaje akabari ku mutima, maze basaba imiryango mpuzamahanga ikomeye kugira icyo ibafasha kugira ngo basubizwe mu buzima busanzwe, basubizwe mu gihugu cyabo. Abasirikare b'Abarundi bari mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hashingiwe ku masezerano y'ubufatanye hagati ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi, hagati ya Perezida Ndayishimiye Evariste na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nk'uko bigizwe n'amasezerano yasinywe 2020 mu ntangiriro za 2023. Mu mwaka washize ibikorwa by'ingabo z'u Burundi byatangiye gukorwa mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ahagana mu kwezi kwa 9. Ubwo umwaka wari urimo urasoza, nibwo ingabo z'u Burundi zatangiye kwinjira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu mezi yagiye akurikiraho, inshuro nyinshi zinjirwaga ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hariya muri Kirorirwe, Mushaki, Karuba, teritwari ya Masisi, ndetse no muri zindi teritwari. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu 2024 M yafatiye abandi basirikare b'Abarundi mu gace kitwa Rukara, nyuma yaho bagenzi babo bari kumwe babasize ku rugamba, ubwo babonaga ko barimo kuraswaho n'ingabo nyinshi za M23. Aba basirikare b'Abarundi barimo abashefu Judith Nkurunziza Richard yatangarije abanyamakuru ko yasize i Bujumbura umugore we n'abana 3 afatirwa Mushaki mu kwezi kwa 11 2023 ubwo yari yavunitse. Yagize ati bamfatiye Mushaki tariki 8 z'ukwezi kwa 12 2023, nari navunitse ndimo kugenda mbona ahari abasirikare barambaza iyo bagenzi banjye bari barangumana. Mugenzi wanjye witwa
Nyandwi Stefano afite umuryango muri komine ya Ngozi mu ntara ya Ngozi yasobanuye ko yafatiwe i Rukara mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Ati nafatiwe aho bita i Rukara tariki 3 z'ukwezi kwa gatanu 2024. Twebwe twari imbere, bagenzi bacu baragenda ntibatubwira ukuri. Rukara ari naho hari batayo, dutegereje ko ariho bari bukirire dusanga bagiye muri M23, niyo nahise itwakira. Ahagana mu mwaka wa 2023 ubwo Perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste yabazwaga n'umunyamakuru ku kibazo cya M23, undi nawe yarabihakanye asobanura ko ahubwo ko ari abarwanyi b'umutwe witwaje imbunda wa Red Tabara bari kwiyitirira ingabo z'u Burundi. Ati iri jambo Perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste ryerekanye neza ko leta y'iki gihugu idafite kubahoza aba basirikare bari baragaragajwe n'inyeshyamba za M23. Byumvikanye neza ko leta y'u Burundi idafite gahunda yo kubohoza aba basirikare. Umwe muri aba basirikare ufite ipeti rya Sereja uyu nta wundi Ndikumasabo Theoneste ufite umuryango muri komine ya Gisozi mu ntara ya Mworo, utangaje ko kubera leta y'u Burundi itabemerera yifuza ko yashikiriza imiryango mpuzamahanga. Gusa kuri ubu ngubu uko bwije nuko bukeye ibintu bikomeje guhindura isura, kuko abasirikare bagaragaje ko basaba. Ati turasaba amasezerano ya Ndayishimiye Evariste yagiranye na mugenzi we Tshisekedi ko yateshwa agaciro. miliyoni 5 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika baduha zigahagarika, kuko kuri ubu ngubu dukomeje kwicwa, dukomeje guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Abasirikare bacu bakomeje gupfira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uko bwije nuko bukeye.